tutigere tuonane twakinyanira maundu me mothe. I would like also to na wote wamekuja hapa kusindikiza mpendwa. Kwa niaba ya mke wangu ambaye namfahamu, mama ambaye ni mama mjane, kwa niaba ya kanisa la Ambassadors for Christ Fellowship, na kwa niaba ya wale ambao kutoka Nyanza, nimeleta faraja zangu za Mwenyezi Mungu kupitia neno hili. Kitabu cha Isaya kinazungumza hivi. Kwa Isaya 25 mstari wa 6. On this mountain I will make a feast for all people. Kwa huu mlima nitatengeneza sherehe kwa watu wote. Wakati mwingine tunakutana na milima, na hakuna mlima kama mlima wakati mwenzako anaondoka. Lakini Mungu amenena haya maneno. Kwa huyu mlima tatengeneza sherehe kwa watu wangu. Kupitia haya yametendeka kwa sababu mzee amejulikana Kenya nzima kwa sababu ya mapato yake, watoto wake wametuleta hapa, mama ametuleta hapa, mke wake. Kenya nzima tumekuja kuangalia na kushukuru Mungu. Na pale kitabu cha Yeremia 31:17 kinasema hivi. Your end as a great hope. Kuna tumaini kupitia mwenzetu ameenda kwa Bwana. Kwa hivyo wapendwa, familia na wale ambao mmekuja hapa, huyu amelala na boma lake litang'aa katika jina la Kristo. Watoto wake hawatakosa kufika mahala Mungu alitaka wafike. Tumekuja hapa kusudia na kushukuru Mungu aliye hai. Tuombe. Baba wetu, umenena kwa maandishi yako ya kwamba kwa huu mlima utatengeneza sherehe kwa watu wako. Na katika kitabu cha Zakaria 4:7 wamesema ya kwamba wewe mlima ni nini? Utalainishwa, si kwa nguvu za binadamu lakini kwa nguvu za Roho wako. Na kupitia haya yametendeka Baba. Sisi tumekuja kusudia na kukushukuru kile Kristo alifanya. Kwa sababu sisi si watu tu, umetuchagua tukushukuru kwa kila jambo. Amani ya Bwana itadumu kwa familia. Watainuka, natangaza wao kuinuka, milango kufunguka. Amani ya Bwana isike mama na watoto. Amani ya Bwana isike jirani na wale ambao wanahusika, na kila mmoja wao seke ya kwamba wewe ni Mungu hubadiliki. Asante kwa yote, na chochote ambacho kitatendeka tutakushukuru. Ni katika jina la Kristo nimeomba na kuamini. Thank you so much, Bishop George na Bishop. Thank you muno nwega utabura maguta oguo kugite maria megoko. Twina Bishop Orige nwega gucokera Bishop JJ. Thank you so much, karibu sana Bishop Ito Mwagizakayo. Thank you so much, Reverend Mary Lincoln. I'm happy to see you. Ndona andu aria ndirakiona akugi na maito wito mutikariganirwo. Maito wa Lois Kim ni mutungatiri, si ni kweli? Hebu tumpigieni makofi maito wa Lois Kim, mutungatiri ugo maana na maguta matheri mego githeti wega. Now ndio wa time ndenda gwita muthuri wa mucie utuhetu direction. Ona watu direction ndio mekuma tuthie venye tutaenda, then tukwambiririo arata nio mekoma ku view the body. Arata family erigie oria twikaga. Karibu sana ka direction. Thank you. Ani ndaigua ndi privilege ukodi gatagati-ini ka maguta autokununga utamo nigo kihuje. Twaima haha nĩ tũrenda kũiguithania
tũthiĩ nginya kĩbĩcĩko arĩa matarĩ updated nĩ atĩ nĩ tũroimire harĩa thukuru is a change for better and change for convenience twĩ kĩharo-inĩ kĩ mbere ya hau tũroigĩte nĩ tũgũthiĩ stopover itũ no tũgĩire nayo harĩa Karura no tũremwo nĩ gũthiĩ twĩ convoy ithuothe no ndaria na manager wakwa IT harĩa Kaizen Desia held tũngĩhota gũshare pin ya hau tũrathiĩ kĩbĩcĩko koguo tweherie meciria it's no longer Kibĩcĩko grounds but still within Kibĩcĩko Retso Garden Kahawa Garden please mungeta kuya pin yo kuma gwe Kaizen will all be there. Thank you so much. Thank you sir. Thank you tumpige makofi huyo mzee. Thank you so much. Nitwakero leo ne Kibĩcĩko no hau hakuigite tuko Reverend Masiken Kahawa Gardens na mheshimiwa Garu ya gũciria no tũkũrũmĩrĩre tondu we niwe ũkorwo akĩmenya njĩra mũno ndĩtiwega na mũndũ ũtarĩ na ngari no tuone mheshimiwa Garu ya ndĩtiwega ũguo Garu ya kana ena transport manager acha no tuone Garu ya akatwe Garu ya tondu akatutwe Garu ya tondu rĩu na no ũrakĩoya gĩtĩ tukire ha so we start with the friends aratoka ile utwambĩrĩria ku view wagerwa everyday twambĩrĩria hau tukĩte ũguo twambĩrĩria ku view nigetha family irigie tafadhali tukiinagĩrwo nyĩmbo tukiinagĩrwo nyĩmbo mwaki makiumagira haha wana twa view tukaimira haha friends hii ndio itafunguliwa Mwathani wakwa jakanderia tawa nyumetwo thutha nĩ nduma nene ibeciruru iana maiga ũrĩa ngũtũ ciakwa injetereire aratothe tokire all the friends tafadhali isipokuwa wachungaji na familia au wengine wote tafadhali tukuje marafiki ukirai to our time okay arata all the arata Garu ya tuweke gosho arata all the thank you mheshimiwa Garu ya tupatie ndiye nikwenda Ngai umenyage ikenaga mũno niwe sondu ni uje kaga wega na ukanyeta hiko irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa yaku agire na wena ũrigicĩirio nĩ oragani nawe wakire ũgwete kĩroto waragia kiugo gĩkahotana tũinĩ warũire mbara yarĩ hinya athamaki-othe magĩgwĩtigĩra ona kwa ngoma ũgĩtigwo gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũmio ũkĩrĩte waku ndĩnjagĩte kuoya nĩkũmenya wega nĩnũmĩrĩire ũiye ona makĩũka mega kana moru kanyita mega gatoria maoru yunare maru mwathani wakwa jakanĩria tawa nyumetwo thutha nĩ nduma nene Ngai beciruru ihana maiga ũrĩa thũ ciakwa injeteire tũine nĩndakuoya ũrekie mũraika ĩkinya kũu kũrĩa makomete iko-inĩ ciao ihurũkĩte Ngai Jesũ nĩ mwega atwendete oimire igũrũ agĩũka gũkũ nĩathecirwo nĩ andũ na nĩathenirio akĩũragwo nĩ ũndũ wa thiirĩ
Yeah.